ľudia, dneska vítam pri novom šote. To je šot a teraz idem ochutnať takúto vecičku, takúto buchtičku. Toto je moja, ale akože ešte to som kamošovi odlomil a ešte mi to aj neodnotil, tak ja to idem vyskúšať. Takže počkajte. Počkaj, vám ešte aj natočím toto. Hop. Čaute. Taste test. Peace. A ja idem ochutnať. Som nemal, takže uvidíme. Takto to vyzerá. Je to nejaká vanilka s nejakým čestičkom. A čo to je? Nejaký kréminkom. Hej, čakaj. Že či to vôbec zalastuje, nevím. Je to taký tiramisu buchtička. Áno. A je to tam ja tam cítim trochu také... Ako to vidím tu na tom obale, tak to je nejaká kakaová piškotový je s náplňou no to aj prečítam, počkajte. Okay. Ne, toto máš nič na... Počkaj. Kakaové jemné pečivo z náplní, vanilková príchuť, celomáčané v kakaové polove. No. Vyzeral trochu taká mini tiramisu buchtička. Toto je vanilkový krém, hej ľudia. A je to strašne dobré. To biele je vanilkový krém. Jo. Tento taste sme mali točiť, vole. No. Tak točím. Tak nakoniec z toho nebude šot aj z toho video, lebo to bude pekne dlhé. Ľudia fakt doporučujeme. To je také, hej, zaostý. Hej. A je to strašne dobré, ale nevím, no, kúpte si to. Keď máte peňažky, tak hej. Ideme to hodnotiť od 1 do 10, počkajte. Ja to svojke papám. No, ohodnoť, od 1 do 10. Prvý. Ja tomu dávam 9,5 z 10. 9,5 z 10? Napíte sa. Všetci teraz, čo všetci kúkate to video, napíšte sa. Keď máte piť, napíte sa. Keď sa ešte napijem. Neboli hydratovaní. No, ale aby ešte ich to zhodnotím. Dám tu z 10 z 10. Je to strašne dobrá buchtička. A na zdravie. Cheers. No. Vodu v tomto teple veľmi treba. Takže ľudia, si už s vami budem končiť, tak čaute.